the Lord. Praise 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 the Lord. Hallelujah. 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 Perdão disso. Oglap disso. महिमा disso. स्तुति disso. वंदन disso. आराधना disso. जय जय disso. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. बाबा महिनेनो सगळे आख्या पवित्र सभेचे प्रतिनिधी या वेळार रोमाच्या वतिकनांत थंयसर सांगता मेळ्ळ्यात. सिनो सभा थंयसर सोलोन आसा आनी सगळ्या पवित्र सभेचो ताळो थंयसर आसता. आनी त्या देखून आयच्या दिसा पाप साहेबान आमकां विशेष रितीन ह्या सिनो सभे खातीर मागूंक विनंती केल्या. त्या खातीर आयचें आराधन आमी ह्या सिनो सभे खातीर आज भेटयता. आमी आज सगळीं सांगता मेळून ह्या सिनो सभे खातीर यशस्वे खातीर मागया. भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो मनशां मरेपात उलयता. पवित्र आत्मो केवल बिस्पो पापसेब मात न्ही, लोकां तवणी दैत्यपुटी थोड्या भाग्यवंत मनशां तावन लाजांव पुरो नेणट्या तावन पर्यंत पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकता. पवित्र आत्मा विशेष रितीन पवित्र सभेंत उलयला, आतांय उलयता. त्या देखून पापसेब सांगता आमी लोकांचो ताळो आयक जाय. आमी येदोळ म्हणसर उलोवची पवित्र सभा जाल्या. आतां आमी आयकुची पवित्र सभा जायचे. तळा माट्टार तावन रियेकल्याचो ताळो आमी आयकचे. कित्याक देव आपल्या परजे मारिपात उलयता आनी तो ताळो आमी आयक जाय आनी पवित्र सभा आमचो भावार्थ घट करी जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आज आमी सगळ्या रमत्या वतिकनांत सगळ्या संवसाराच्या प्रतिनिधी बसत मागया. जायते कार्दिनाल, जायते बिस्प आनी जायते याजक आनी पयले फावटी सिनो सभेंत ह्या फावटी लायकी भाग घेतात आख्या संवसारांत जावन. त्या देखून तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याची सकत म्हणून दी. पवित्र आत्म्यान ते बरोवन दित. मुगली पवित्र सभा कशी घट करची, अस्कजलो भावार्थ कसो आमी बांदून हाडचो, समेची पवित्र सभा सगळ्या संवसारार कशी बळादी करची ह्या विशीं चिंतूंक देव तांकां पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरून दी आनी तेच्या कृपेन भरून दी म्हणून आमी मागया. आनी हें सगळें चलोवन उरच्या आमच्या भगवन बापाक, बाबा फ्रांसिसाक देव ह्या वेळार विशेष कृपेन भरून दी. जायते थोडे फावटी असल्या ह्या मेटांनी जायते ठिकाय मेळटात, जायते रितीन विरोधपणी मेळटा. असल्या मदें पवित्र सभेचो ताळो, पवित्र आत्म्याचो ताळो सारको आयकोंक, सारके निर्धार घेवंक, आख्या पवित्र सभेक उपकारा पडचे निर्धार घेवंक देव तांकां सकत दिवं दी म्हण मागया. दिंबेर पडया. उंड्या रुपारचे जेजूक आमचे मदें आपोवया. तुजे मुखामळ हांव पळोवं काशेता, तुज्या आजरपणान जियेवं काशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुजे मुखामळ हांव पळोवं काशेता, तुज्या आजरपणान जियेवं काशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या
पडून आम्ही नमान करता नमान तुका आमच्या चढवण दारा तर पडून तुका आम्ही नमस्कार करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्ये पडून आम्ही प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वांगारा सर्वण तुका आम्ही नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व समजे सौम्या समर्पिता सम्या जेसू या उंड्यावर पहार आमच्या मध्ये आदर आहे सम्या सगळ्या आख्या संसाराच्या पवित्र सभेंत उंड्यार पार तू आदर आहे कितले विशेष सम्या हे घडीत आज सगळी रोमाची पवित्र सभा सम्या संसाराच्या खुनशा खुनशांनी सम्या दिंबेर पडून तुका आराधन करता सगळ्या पवित्र सभेंत सम्या पासबतावन अर्येकलो बावर्ती पर्यंत सम्या दिंबेर पडून तुजो थाळो ऐकता आणि तुझे मुखार सर पडता सम्या या पवित्र गुंडाच्या रूपार मनशाक मोग तू वांटून आसाय मनशाची काळजां तू आपडताय मनशांक बावर्तान भरताय मनशाच्या कष्टांनी तांकां धैर्य दिताय निराशेनी भरवसो दिताय मुखार वची वाट दाखयताय सम्या केदें व्हरते अजापीन तुझे उंड्यार पार तुवें आदार आसून मनशां मदें तुवें जिवन मनशां तुज्या सांगता एका गोपान हाडून सगळी पवित्र सभा एक हिंड कसो पाप सेबच्या त्या मुखेलपणा काल आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान तुवें सांगता दवरलाय सम्या आनी आमकां सांबाळटाय आमकां पोसताय आमकां आत्मीक कान दिताय आमकां पिडेश्रन भलायकी दिताय आमकां दोन विश्वासाची उतरां दिताय तुजे उतरान आमकां घट करताय आमचें जिवीत उंच वाडयताय काळोखांतलें बचाव करताय वायट आनी खोटेपणांतल्यान राखताय आमच्या जिविताक एक दिशा दिताय सम्या केदें व्हरते अजाप तुजे या खातीर सम्या तुजे मुखार आमी सरपडता तुका आराधन करता आनी गायता म्हज्या अस्कतायेन बळवंत तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता येसोम्या ये तूं म्हाका म्हज्या अस्कतायेन बळवंत तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता येसोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वांगारा सर्पण तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता सम्या जेजू अस्कत आमची काळजां तुका भेटयता
आज सौम्या एका मातयेच्या मुद्यासारखी आमची जिणी कशें कुंभाराच्या हातांत एक मडकी जाता सौम्या तो कुंभार त्याच्या चिंपान त्याच्या जाणवायेन एक मातयेचो मुदो आकार दिता आणि एका मडकी अपुर्बाची सोबीत तो तयार करता सौम्या सगळी पवित्र सभा आणि आम्ही तुझी भावार्थी सौम्या एका मातयेच्या मुद्या परी तुझ्या हातांत आसां आणि एका कुंभारा भशेन तुझी दैवीक जाणवाय तुझी ती दैवीक बुद्वंतकाय आणि तुझी दैवीक कुशल सौम्या आमच्या सगळ्यांच्या जिणेक एक रूप दिताय एका मडके बरी आमचे क्रिस्ती जिवीत रूपीत करताय एका मडके बरी आमची सोबीत कुटुंबात रूपीत करताय आमकां हर एकल्याक जीवसो बरवसो दिताय सौम्या आमची जिवीत तुझ्या हातांत एक सोबीत मडके बरी रूपीत जाता आणि आम्ही सगळी ह्या संवसारान जेजो तुझी दैवीक संपूर्णाय जोडूंक पावता सौम्या कितें वर्ते अजाप तुमकां करताय आमचे जिवीत मोलादीक भांगरा सारकें करताय आमचे जिवीत तुझ्या कृपेन भरताय आमच्या जिविताक एक नवें रूप दिताय ह्या संवसारांत पातकाची कथा आमचे तो धुन काडताय आमचे अस्खतकायो कान बुडयताय आमची उणेपणां तूं भरती करताय आनी तुझ्या दैवीक सोबायेन सौम्या आमकां तूं नेटयताय आनी तुजी दैवीक कृपा जावन बदलिताय सौम्या आमचे जिवी तुका समर्पिता आनी ह्या घडी आमी गायता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकूदारा तूं बक्षिता शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकूदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्ये पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वोद्धारा सर्पणन तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्ये पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वोद्धारा सर्पणन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता भशें बाबीनो सगळे आमचे मन
आमचे काळीज आमची कूड आमचो आत्मो सगळें जेजूक ह्या घडी आमी समर्प्या भुरग्याच्या हातांत आवयच्या हातांत आसा त्या भुरग्या परी आमी जावया भुरगे आवयच्या हुस्क्यार बसला ताका खंत ना आवय ताका मोगान सांबाळटा आमकां आज पवित्र सभा म्हणली आवय देवान दिल्या त्या आवयच्या हुस्क्यार आवनी तुमी आसाव ही पवित्र सभा म्हणली आवय आमकां सांबाळटा ही पवित्र सभा म्हणली आवय आमची दुकां पुसता ही पवित्र सभा म्हणली आवय आमचे रडणे थांबयता ही पवित्र सभा म्हणली आवय आमकां जेजूचे कूड आनी रगत आमकां खणजावन दिता ही पवित्र सभा म्हणली आवय आपल्या रक्त जे पुता जेजूच्या रक्तान आमकां सगळ्यांक नितळ करता पवित्र करता आनी आमकां नवें रूप दिता ही पवित्र सभा म्हणली दैवीक कृपेचे नसान आमकां नसयता ही आमची आवय आनी ही पवित्र सभा म्हणली आवय देवाचें वर्तें देणें आमकां एक घडी भर आमी काळजांतल्यान अर्गां दिवया जल्मल्या घडयेंतावन आज म्हणसर आमी खंयच्या घडये देवाची वळख आमच्या संवसारी आवयन आमकां करून दिल्ली आनी उपरांत आमच्या पवित्र सभा म्हणल्यार आवयन याजका मारीपात शिक्षका मारीपात आमच्या कुटुंबादारा मारीपात आनी आमच्या हर एका क्रिस्त शिक्षणांत ती वळख आमकां दिल्या आमी तातूंत वाडोवन आयल्या दैवीक जाणवान आमकां भरला आमच्या जिविताक नवीक अपुर्वाची वाड दाखयल्या देवाचे उतराचो उजवाड आमकां दिला ह्या आवयन निरंतर आनी ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आज आमी इतलीं जाणां हांगासर आसा कितलीं जाणां आमी आराधनांत पवित्र आराधनांत भाग घेता एकली आमी ह्या आराधनांत भाग घेवची हांगासर आसली माध्यमां बुकांत भाग घेवची एकली आमी देवाची भुरगीं ह्या पवित्र सभेच्या गोपांत आसा तिच्या हुस्क्यार बसून आसा तिच्या मोगांत आमी आसा आमी ह्या सगळ्या आमच्या जिविता पासून देवाक आमी अर्गां दिवया आमकां हर एकल्याक संगतपणान जिवंक ही पवित्र सभा म्हणली आवय आमकां दिल्ल्या त्या सुम्याक आमी अर्गां ओगलाप दिवया तुमची साप अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार जावन दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू पवित्र सभा म्हणली आमची एक आमकां एक उदतन घेवची आवय आमकां दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू सांत पेद्रू तुझ्या अपोस्तलाक सुम्या जेजू तुवें पवित्र सभेचो वडील जावन विसरले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू तुझ्या 12 जाणां अपोस्तलां पवित्र सभेचे 12 कांबे जावन आमकां तुवें दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू सांत पेद्रूच्या जाग्यार पाप सेवा पवित्र सभेचो वडील जावन तुवें विसरून काडले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू 12 जाणां अपोस्तलांच्या जाग्यार पवित्र सभा चलोवन बरोवंक आनी बऱ्या गवळ्यांक तूं सोलून बऱ्या गवळ्यांक बिसायबांक तूं आमकां दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू पवित्र सभेच्या वडिलां मारीपात फाटल्या 2000 वर्सां वयर पवित्र सभा तुवें सांबाळ हाडले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू इतल्या वर्सांनी पवित्र सभा दगदवणेक सांपडल्या वेळार तुवें तिका राखून व्हेल्ले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू पवित्र सभेचेर विविध वारें वादळां आयिल्ल्या वेळार पवत्या व्यक्ती मारीपात तुवें ती सांबाळून हाडिल्ले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू जायत्या संदर्भांनी क्रिस्तांव भावार्थाचेर बादाळ येता आसतना तो भावार्थ तीर सांबाळूंक तुवें सगळ्यांक आमकां भावार्थाचें देणें दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू वेळा वेळार पवित्र सभेन बदलावण येतना फावो जाणट्या पापसाहेबांक बिस्पांक देवशास्त्रींक तुवें दिवन फावो ते निर्धार घेवंक आमकां फावो केल्ले खातीर अर्गांनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू वातिकान
विश्वास दुसऱ्या विश्वास सभे मारी 5:27 9 पण तुवें हाडिल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू 27 तुमकां साक्रामेंताद्वारे तुजी कृपा दिवच्याक बरें आसा तुमकां दिल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू आमच्या गती निरंतरी मागोवंक आनी आमच्या जिणेच्या पवित्रपणाक आदार जावंक बरें धर्मिकांत तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू पयशेला युरोपांतून भारताक येवन आमच्या आमकां क्रिस्तांव भावार्थाचे देणे हाडल्या मिशनरी याजक आनी धार्मीक भाव भयणींनी लायकां खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू आमच्या भारताक सांत थॉमस आनी सांत फ्रांसीस सवेरा मारी क्रिस्तांव भावार्थाचे देणे तुवें दिल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू पवित्र सभेत आमकां संता सांतिनीचे देणे दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू भारताचे सभार जाणां तुवें शांतीपणाचे देणे दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू आमच्या मंगळूर देश जिगांनी देश जिंग बरें बगेवन बेसपणी याजक आमकां दिल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू पवित्र सभेच्या याजकांनी धर्मिकां मारी आमकां क्रिस्तांव शिक्षण मेळिल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू पवित्र सभेन आमकां बरी संघटना फावो केल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू पवित्र सभेद्वारे बरें क्रिस्तांव शिक्षण आमकां सगळ्यांक फावो केल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू पवित्र सभेद्वारे पिडेस्तांक आनी आमकां सर्वांक तुवें आमची जतन घेवन बरी केल्ले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेसू बाबा भयणीनो पवित्र सभे मारी देवान कितली अजापां केल्यांत हर एकल्याक आमकां पवित्र सभे सगळ्यांक एका हिंडा भशेन एकाच गोपान तुम्यान आमकां सांबाळला साक्रामेंताद्वारे आमची जतन घेतल्या वेळा वेळार सगळ्यो संगती देव आमकां दिता मनशां दिल्यान कुटुंबां दिल्यान आमचे म्हणजे धार्मिकां दिल्यात आमची जतन घेवची मुखेली दिल्यात आमचो देव आमकां त्या पवित्र सभेद्वारे कितल्या वर्त्या दिन पळया सांबाळटा एका कुटुंबा भशेन आमी सक्कड देवा कर्गां दिवया आमी दर्गां स्तुती होगलाप जावन गीत गावया आनी देवाची स्तुती करया ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा 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 रचणाराची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा दुनिया देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा
रायाची स्तुती करा, सोन्या येशूची स्तुती करा. रायांच्या रायाची स्तुती करा, सोन्या येशूची स्तुती करा, रायांच्या रायाची स्तुती करा, सोन्या येशूची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सोन्या येशूची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सोन्या येशूची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची 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 स्तुती करा. पाराक्लिताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. कृपावंताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सोन्या येशूची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. हालेलुया, 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 उभे रवया इकडे बोर आमच्या हात जोडया बरे कर. सगळ्या पवित्र सभेक आज रोमांत वातिकनांत विशेष रीतीन जमलेल्या सकड संसाराच्या सिनोसभेच्या प्रतिनिधींक आख्या संसारार या दिसांनी सिनोसभे खातीर मागच्या हर एका याजकांक बाबाट्यांक गवळ्यांक आनी धर्मिकांक आनी सकड या आराधनांत भाग घेतल्या आमकां समेस्तांक विशेष रितीन पवित्र आत्म्याची सकत मागया. पवित्र आत्म्याची सकत आमकां सगळ्यांक गरजेची. सांग पावलोन रोमा कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांत बरव्या अध्यायान सांगले परी विविध आत्मीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत. पवित्र आत्म्याची देणी विविध मनशांक विविध तरान दिल्यांत. विविध रितीची ही देणी एकल्याक जाणवायचे देणे, एकल्या भासांनी उलोवचे देणे आनी एकल्याक भासांनी पारखोवचे देणे आनी एकल्याक देवाची विशेष रितीन सकत पारखोवचे देणे अशे रितीने विविध रितीची सकत दिल्या पवित्र आत्म्यान. हर एक देणी ह्या पवित्र सभेंत आज रुता जाय देखून हो पवित्र आत्मा आनी ताची कृपा आमकां समेस्तांक गरज.
आज या आराधनान भाग्य तेला तुमका आनी म्हाका हे सगळ्यांक हर एकल्याक एक एक रितीची देणी पवित्र आत्मो दिता. थोडी आमी कळनासतना आमची ती ही देणी ती रुता जावन आसात. पवित्र आत्मा विशेष रितीन आमकां भरता, दैवीक शक्तीन तो भरता. आमी सगळ्यांनी आज रोमांत थंयसर त्या सिनो सभे सगळ्या संवसाराचे प्रतिनिधी ह्या पवित्र सभेची देणी आनी ताळो थंयसर आज ऐकून पारखीत आसतना आमी हांगासर आमच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन मागसी. ह्या पवित्र आत्म्याची सकत तांकां बोल दितली. आमचे मागणे हांगासर आमी करचें थंय रोमाक पावतले आनी ह्या मागण्याचो ताळो पवित्र आत्म्याचे सत्तेचो ताळो थंयसर पावतलो. हर एका प्रतिनिधीक देवाच्या शक्तीन भरतलो. आमी घडया घडया आमचे दोळे दंबया, सगळ्यांची काळीज मौन सगळे आमी पवित्र आत्म्याक भेटोवन दिवया आनी पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडये आमचे ती आमी मागया. कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. एकवटांचो सदांच वाडयचड, एकवटांचो सदांच वाडयचड. पवित्र सभा बांदूंक आदार लाग, पवित्र सभा बांदूंक आदार लाग. आदार तुजो लाभ, आदार तुजो लाभ. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मनान, वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मनान. पेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान, पेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान, पेलाय ताच्या मोगान, पेलाय ताच्या मोगान. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. दंतूच्या कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 15. जुदेवतावन थोडे जण आयले आनी भावांकी पुरी शिकोवंक लागले. मोइशेच्या भावांक मोइशेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां
सुन्नत जाल्याशिवाय तुम्ही मुक्त जोडोंक सकनांत. पावला आणि बार्नबासा आणि या मनशामध्ये व्हड मोनाभेद आणि कठीण वादविवाद उठले. देखून पावलान आणि बार्नबासान अंत्योकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधी वचून जेरुसलेमांत असलेल्या धर्मदूता आणि मनगड्या मुखार हे सवाल गरजे म्हूण निर्णय केलो. ह्या पासून धर्मदूतांनी आणि मालगड्यांनी ही संगत तर्का घालचे खातीर एक जमात पयली. जायतो वेळ चर्चा केल्या उपरांत पेद्रू उठलो आणि अशें सांगू लागलो, भावानो, देव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकोंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्या दिसान तावन देवान तुमचे मदलो म्हाका विसरून काडलो. म्हूण तुमी जाणात, मनशाची अंतस्करणां जाणा आसतल्या देवान आमकां दिलां तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातीच्यांक आपणे पसंत केल्यात म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे मदें आनी तांचे मदें कसोच भेदताणें केलो ना. बघा, भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वावोंक तांकां तें जूं शिसांच्या खांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात? आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सत मानतां. तितल्यार ती सगळी समात तण जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणे मारे पात जातीच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या कुणा आनी असर ह्या विशयान सांगलेलें आयकोंक तांणी खान दिलें. देवाचें उतर एक घडी भर आमी बसया. बाबा भयणीनो, संसार आसा तसो सुना. भविश्या थोड्या वर्सां आदीं आमी पळयलें जाल्यार आमची जिणी कशी आसली. हांव ल्हान आसतना म्हाका उडास आसा कितलींशीं घरां कलवांचीं घरां आसलीं, नळ्यांचीं घरां समेत नातलीं. आनी त्या वेळार बसार वयचें म्हळ्यार आमकां भारी खोशी. खंयी एक बस धांवतालें मातयेच्या मार्गांनी. त्या धुळींत बुडोवन आमी येताले. हांव तरीकी संतोश आसलो. आमच्या घरांनी आमकां सगळां व्हडली माय आबू आनी भुरगीं नात्रां म्हूण घरां मस्त जाणां आसतलीं. आमच्या घरांत एक मस्त संतोश आसलो. जावं पुरो आमकां घालूंक बरें वस्तू नातलें. आमी एक चड्डी एक शर्ट काडून भविश्या इस्काला गेले. हांव जावं पुरो सांजेर येवन तें धुवन रान्नीच्या शेकाक धरून तें सुकोवन परत्यान तेंच युनिफॉर्म घालून आमी दुसऱ्या दिसा इस्काला गेले. हांव जावं पुरो दुर्बळकाचे दीस ते. आज आमकां चॉयस आसा कितलीं शर्टां हँग केल्यांत दिसाक एक आनी आमकां मॅचिंग कलर. आज संवसार बदलला. आमकां तितलीं जाय तितलीं वस्तू न्हेसयेत. वयशे आमकां तोंडार पावडर पुसचो म्हळ्यार व्हडले कश्ट आसले. हिंगी थोड्यांक मात्र पावडर इल्लो पुसो मेळटालो. पूण आतां पावडर न्ही आनी लिपस्टीक आनी कितलीं कालें पुसयेत तितलें वयल्या वयर पुसचें इतलें आमकां मेळटा. माविनीन आज आमची घरां टॅरस कोलवांची वचोन ती नळ्यांची वचोन आतां टॅरसाची वचोन आतां एपार्टमेंटां पावल्यात. आज असली परिस्थिती बदलल्या. आनी आमी कितें करता? आमी सकट ह्या बदलावणेक रेडी आसा. थोड्या वर्सांनी एक फोन करचें जाल्यार कितले कसले तें ट्रीन ट्रीन करून एक फोन काडून खंय जावन धांवन येतले हांव. आनी तें बारा जातलें जाल्यार आमकां ताळो आयकतालो. पूण आज आमची मोबायलां पळया. आज आमचे FM बँड रेडिओ नात. म्हाका वत आसा कोणेंगी म्हाका एक गिफ्ट दिलो. सेमिनारीन आसतना एक रेडिओ दिलो ल्हानसो. कितली खुशी त्या दीस म्हाका रेडिओ मेळ्ळो म्हणून. आज रेडिओ कोणी कॅर करना. आज टीव्ही आयला आतां टीव्ही गेल्यात. आज पुरा डिजिटल जाला. भाव संवसार बदलत आसा. आनी आमी कितें करता? सगळें वेलकम 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 म्हणटा. सगळें आमी स्वागत करता. कोणी आमी नाका म्हणटा गी. मोबायल नाका म्हणटा गी. ती व्हडली मागीर बरी हांव बसोवन ती आतां टिकीट ती पुसचें मोबायल काडून घेता आनी बरें करून ती बसता आनी युट्यूब घालून ती बसता आयकोंक. भाव भयणीनो, संवसार पळया.
कितलो बदल आहा ही बदलावण मी स्वीकार करता. आज पवित्र सभा आसा, देवाचो ताळो पवित्र सभेंत आयकता. आणि आज संसार बदलतना पवित्र सभेचो ताळोय बहुशा इल्लोसो बदलून येता. वेळा काळात कितें देव मनशां मारी पात उलयता. जर आमी पवित्र सभेन आज बहुशा आदल्या काळा भुरग्यांक आज बहुशा आदले वटी एका सभेन आमी तेमच्या पत्रावाची याद सभेन आयले सेमिनारी आजकाल थोडी बटी सेमिनारी घेवचे उणें जाल्यार ते राव कित्याक म्हळ्यार आज जर आमी आदले फोना मोबायल हाडूंक नात आनी आदली स्टायल ते देव आमकां गुर्तूच ना. फॅन नासतना आजकालची भुरगीं जियेनात. भाव विनून देखून आज जर तर आमी पवित्र सभेन ती आदलींच संप्रदाय आमी खंडी जावन जाय जे पूण आदल्याच रितीक आमी जर तर धरून रावल्या संप्रदायवादी जावन रावल्या आज पवित्र सभेन ती भविश्य आमकां देवाचो तळ आयकना. कित्याक देव आज मनशां मारी पात उलयता. बदलल्या परिस्थितीक सुरी जावन देव मनशांक आपल्यो वाटो दाखयता. देखून आज भावा भयणीनो आज आमी विशेष रितीन रोमांत चलच्या ह्या सिनो सभे खातीर विशेष रितीन मागोंक आमकां पवित्र पापसाहेबान उलो दिला. सगळ्या भारताच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या देशीजींनी ह्या म्हयन्यांत ऑक्टोबर म्हयन्यांत सिनो सभे खातीर विशेष रितीन मागोंक. कित्याक सगळ्या संवसाराचे प्रतिनिधी रोमांत आसात. आनी हे दोनशे सिनो सभा म्हळ्यार केवळ बिस्पांची आशिल्ली. आतां बिस्प मात्र न्ही ह्याजक लायक पर्यंत ह्या सिनो सभेक आदार आसात. कित्याक पाप साहेबान सांगलां वी शूड बी अ लिसनिंग चर्च. येदोळ आमी उलोवची पवित्र सभा जावन आसल्या म्हणटा पाप साहेब वी आर टॉकिंग बट नाव लिसनिंग चर्च. आयकुची पवित्र सभा आमी आयकोंक शिकचे. लोकां स्वताळो आयकचे. देवा स्वताळो लोकां मारिपात आयकचे. विशेष प्रतिनिधी मार्फत आयकचे. आनी ह्या रितीन आमी पवित्र सभेचें जीवन आमचें भावार्थी जीवन मुखार बांदून हाडीचें म्हणलें पाप साहेबान आमकां उलो दिला. आनी त्या देखून ही रोमांती सिनो सभा विशेष रितीन आज थंयसर सगळ्या संवसाराच्या लोकांचें या बिस्वांचें हर एकल्या देवशास्त्रीचें हर एकल्याचें चिंता आपूं सांगाता घालता आनी पवित्र सभेचें धोरणां तयार करता. हे मस्त कश्टांचें काम बाबा भयणीनो सुलाभायचें न्ही. एक थाळो तो परकुसो म्हळ्यार सुलाभायचें न्ही. खंयचो देवाचो ताळो खंयचो देवाचो न्ही आसलो ताळो परकुची सकत ह्या प्रतिनिधींक थंयसर रोमांत गरज आसा. आनी त्या देखून आमचे सगळ्यांचे मागणें गरज. पवित्र सभेंत कितें घडटालें म्हणचे वासाप आमी आयकलें. दर त्या कृत्या पुस्तकांत पळयलें आमी 15व्या अध्यायांत सुरविरा पवित्र सभेंत धर्मदूत भावार्थ प्रसारूंक गेले. आनी हो भावार्थ प्रसारतना सुरवेर जुदे वचनांक मात्र ते गेले. आमी पळयता मुखार वतना देव कशें उगडापणां करता. पेद्रूक एक उगडापण करता. एक विविध मनजातींनी आटापलेली तली ती सरगर्तान देंवता आनी म्हणटा पेद्रू उठ आनी खा. आनी पेद्रू हाचे आपोवता हें कालें खावचें. खेबरा नाका जाल्लें जीव धाडे आनी सकड आसा हें कशें हांवें खावचें. ह्या दर्शना मारिपात देव ताका दाखोवन दिता. वसू जंतिलांकी वसू केवळ जुदेवांक न्ही देवाची शुभ वार्ता सकड लोकां पावोवचे. जात ना खात ना कुळी ना वर्ग ना खंयचेय ना हे सगळ्यांक देवा मुखार सकडी एकच हर एकल्या पवी शुभ वार्ता पावोवचें म्हणलें स्वतांक असर उगडापें करता. भाव भयणीनो पळय आनी त्या देखून ती पवित्र देखून सांपावलोक विसता ह्या विशेष मिसावा खातीर. आनी अशें थंय तक्रार उपजता. थोडे म्हणटात हें समान आमी जुदेव न्हय आसल्यांक कशें आमी हें करचें. तांकां सुन्नात जायचें अशें जायचें रिती रिवाजी जायचे. आज आमी थोडे फावटी म्हळ्यार रिती रिवाज म्हूण आमी थोडे फावटी पवित्र सभेंत झगडीं चलता लढाय चलता संप्रदाया खातीर अशंत जायचें तशंत जायचें. भाव भयणीनो ह्या खातीर ती आमी पळया भावार्थ तर भिपाड जाता. आनी असल्या परिस्थितींत धर्मदूत एक सभा आपयतात जेरुसलेमान. आनी ह्या सभेन सांगता म्हणून धर्मदूतांनी प्रतिनिधी म्हणून तर्क करतात. आनी अशें पवित्र सभेचें धोरण तयार करतात. पवित्र शुभ वार्ता सगळ्यांक
जो देवा मात न्ही सगळ्यांकी ती प्रसार जायचे म्हणले एक निर्धार घेतात आनी अशें पवित्र सगळ्यांक स्वागत मेळटा एकलोय भावार्थी जीवन वेंगतात अशें समयेची पवित्र सभा संवसाराच्या विविध कोनशांनी ती विस्तारता भाव भयण देवाचे वाटो म्हळ्यार तशेंच देखून आमी आज ह्या देवाच्या उतरां मारिपात आमी देवा स्वतालो आयकोंक शिकया आज आम्ही रोमांतल्या प्रतिनिधी खातीर सभेच्या प्रतिनिधी खातीर मागचे मात नाही पाप सेवा खातीर मागचे मात नाही आमी सगळ्यांनी आमी देवा स्वतालो आयकोंक शिकचे आमची फॅनाटीक मायंड आमचे तावन काडीचे आमी थोडी हांव पळयता आमची रीत हांवें तशें केलें सांगलें सारकें म्हजेंत सारकें आनी एकलें जावं ना आमी पवित्र सभेन देवा स्वतालो हेरां मारिपात आमी आयकोंक शिकचे आनी वताळो आयकोन आमी हेरां ती सोम्याक पळयचे सोमी कोणाक लिमीट करूंक ना जेजूक जाग्याक लिमीट करूंक ना जेजूक साक्रामेंताच्या पेटेंत लॉक करून दवरूंक ना जेजूक केवळ क्रिस्तांवांक मात्र म्हणना तो कोणाक जाय तो हर एकल्यान ताका स्विकार करयेत हर एकल्यान ताचें मोग तसो मोग करयेत हर एकल्यान ताचें उतर स्विकार करयेत हर एकल्यान त्या जेजूची कृपा जोडयेत हर एकल्याक बाचावी आसा सगळ्यांकी बदकने बक्षणे आसा सगळ्यांक जेजू कोणाक खुशी व्हरता ताका सगळ्यांकी ताचो मोग ताचे बक्षणे तो दिवंक शकता आनी असलें उक्तें मौन आमचें तें आसा थंय म्हणलें देवाचें उतर सांगता तर आमी सकड असलें देवाच्या उतराच्या सत्ते खातीर आमी मागया आनी सगळ्या पुवी सभे खातीर आमी प्रत्येक तरांनी मागया ह्या खातीर आमी सकड ह्या पुवी सभेक देवाक समर्पण दिवया विशेष रितीन ह्या घडये त्या सिनो सभेच्या सकड प्रतिनिधींक आमी देवाक समर्पण दिवया तुमची जाप आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या संवसाराल अशा कथोलिक पुवी सभेक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आमच्या भाग्यवंत बापा पापा फ्रांसिसाक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू ह्या सिनो सभेन भाग घेवच्या सर्व कार्दिनालांक आनी बिस्पांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या पुवी सभेच्या कार्दिनालांक आनी बिस्पांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान ह्या जेजू सिनो सभेन भाग घेवच्या याजक आनी धार्मीक प्रतिनिधींक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू ह्या सिनो सभेन भाग घेवच्या सर लायक प्रतिनिधींक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू ह्या सिनो सभे खातीर मागतल्या सर गवळ्यांक आनी याजकांक आनी धार्मिकांनी सर भाव भयणींक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू ह्या सिनो सभेची मांडावळ घालतल्या सर्व संघटकांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू ह्या सिनो सभेन सलाह आनी जाणमाय दितल्या देवशास्त्रींक आनी तत्वशास्त्रींक आनी पवी सभेच्या शिकोवणदारांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या पवी सभेन शुभर्ता प्रसार करच्या मिशनरींक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या पवी सभेन सेवा दिवच्या पिरगत याजकांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या पवी सभेन सेवा दिवच्या सर्व संघटनांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या पवी सभेन सेवा दिवच्या सर गवळीक परिशदेंक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या परिस्थितीन विविध रितीने सेवा दिवच्या सर मुखेल्यांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या पवी सभेन भलायकी क्षेत्रांत वावुरतल्या वावुरड्यांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या पवी सभेन शिक्षण क्षेत्रांत वावुरतल्या वावुरड्यांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान आख्या जेजू पवी सभेन वावुरतल्या कृषी क्षेत्रांत त्या वावुरड्यांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आनी एका सगळ्या पवी सभेन वावुरतल्या तांत्रीक आनी कैगारिकोद्यमिक क्षेत्रांत वावुरतल्या सर बावड्यांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू आख्या सगळ्या संवसारान क्रिस्तांव भावार्थ जियेतल्या सगळ्या भावार्थ्यांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान पवी सभेतान भायर गेल्ल्या सर्व क्रिस्तांव भावार्थ्यांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान पवी सभेचो विरोध करतल्यांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू सर्व संप्रदायवादीक आनी आधुनिकवाद म्हणतल्यांक आमी तुका समर्पिता सुम्यान जेजू सगळ्या आमी पवी सभे समर्पण ह्या घडी आमी समर्पणाचें गीत गावया आनी तांकां आमी सुम्याक समर्पण दिवया
सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व स्मागा सर्वदाला समर्पिता सगल जेजू समर्पिता क्रूशे सदा वंचिता सदा स्मोकन ताचेर पातेर ताचे जया जियेता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व स्माता सर्वदाला समर्पिता. या घडये आम्ही विशेष थोड्या इराद्या बसत मागया. या घडये आम्ही सगळ्या संसारांतल्या सकड पवित्र सभेच्या प्रतिनिधी बसत मागया. प्रत्येक तरान विशेष खातीर गजां खातीर क्रिस्तांव बाबार्थ उरचे खातीर मागया. भावा भयणीनो, आज आमी मागोंक जाय युरोपाच्या पवित्र युरोपांत पवित्र सभेन बाबार्थ अस्कत जावन येता. क्रिस्तांव संघ उणो जावन येता. देवा हातावन पयस लोक वेतेस आसा. क्रिस्तांव बाबार्थ कितले जाण सांडून आसात. आज आमी तांचे पासून मागो जाय. आनी एका वाटेन आफ्रिका पासून विशेष रीत मागया. थंयसर क्रिस्तांव बाबार्थ वाडोवन आसा. क्रिस्तांव संघ सोडोवन आसा. तेंकर क्रिस्तांव बाबार्थ स्वीकार करनासात. अशें जाल्यार एका रितीन वाडटा. देवाचे आशिर्वाद थंय पडोवन आसात. आनी की थंयसर तो वाडोवन दी म्हूण मागया. आमच्या भारता खातीर मागया. क्रिस्तांव बाबार्थ आमच्या भारतांत चड वाडोवंक. आमकां क्रिस्तांवां मुखले दीस थोडे बटे जावं पुरो कश्टांचे आसोंक पुरो. आमकां दैत्य हांगासर क्रिस्तांव बाबार्था विरोधपण आमकां फुड करूंक मेळटात. असो मध्ये आमचो बाबार्थ आमी बऱ्या रितीन पाळोवंक आमी देवाची कृपा आनी सकत मागया. सुमया आमचो क्रिस्तांव बाबार्थ उरय. सगळ्या पवित्र सभेन क्रिस्तांव बाबार्थ उरय. सुमया कोण तुजे तावन पयस गेला आनी तांकां तूं फाटीं हाड. कोण सोम्या तुका संडून पयस वतात आनी तुजे कुशीन आपले मुखामण गुंडावंक तांकां फावो कर. खंयसर क्रिस्तांव बाबार्थ प्रसाद जाता थंयसर त्या मिशनरी बोल दी. सोम्या तेजे संवसार बाबार्थान शेत जावन वाड अशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मागया आमी ह्या घडये विशेष रितीन सगळ्या संवसारांत असल्या कश्टांच्या लोकां खातीर आमी जाणा पोरस सिक्किमांत थंयसर एक मेगा स्पोट जालें आनी चिंती नातले बरी दिकसाणे थंयसर पावस आयलो. कितलेशे जाण वाडोवन मेले आनी थंयसर कितले जाण पोर मनुश्य गेले. सगळो नश्ट जालो. ह्या रितीन न्यूयॉर्कांत अमेरिकांत कितलेशे थंयसर पावस आयलो आनी सगळें सत्यानाश जालें. उदक भरलें आनी दैत्य नश्ट जालो. कितले जाणांचो जीव गेलो. ह्या दैत्य रितीन खंयसर अवघडां घडटात. खंयसर आंधी नैसर्गिकान वरां आसात. खंयसर लोक मस्तो कश्टांनी आसा. आमी तांचे पासून मागया. सोम्या असल्या लोकांक आमी भेटोवन दिता. पवित्र सभेंत आमी कश्टल्या खातीर मागचें देणें तुवें आमकां दिलाय आनी कश्टल्या खातीर मागोचें म्हूण तुवें आमकां सांगलाय. सोम्या आमी सकड ह्या कश्टांच्या लोकां खातीर मागता. सोम्या एका कुडीच्या खंयच्या एका बागा दूख भोगतना सगळ्या कुडीक दूख भोगता. सोम्या आमची भाव भयणी खंय कश्ट जाता. सोम्या आमी कश्ट येता. सोम्या त्या सिरियांत सोम्या जेजेक भिंतर पडयले. एक भुरगो जेवंक नासतना तोंड खाता.
थंड काता एकलो भुरगो बुकेन सोम्या असली परिस्थिती संवसारांत आसा आमी तांचे खातीर मागता जेजू कोण आज थंय त्या झुजा मारिपा थंयसर रसल्या कश्टाच्या परिस्थिती लोक वळखताला खंयसर लोक बुकेन वळवण मरता सोम्या तांची कागूद कर आनी कोणा कडेन आसा तांणी नातल्या विशयान चिंतूंक कोण पोटभर जिवता तांणी जिवी नातल्या विशयान चिंतूंक कोण सुखान आसा तांणी सुखान नातल्या बसून चिंतूंक तांचे बरें मन आमकां तूं दी आनी ह्या मारिपात तांचेर आशिर्वाद घाल तांकां निवार म्हण मागता हांव जेजूच्या नांवान बापा हे माये करता तुका मागया आमी भाव भयणीनो पिडेस्तां खातीर पवित्र सभेंत एक वर्तमीस हांव आमी करीत आयतले पिडेस्तां खातीर मागचें पिडेस्ताची भेट करची पिडेस्तांक आदार दिवचो कित्याक सोम्यान कालवारीच्या दोंगरार आपले सुदिल्या कश्टांत सक्कट पिडेस्तांक वांटेली केल्यात आनी एका पिडेस्तांक आयिल्ली पिडा ती सोंसचें बळ देवान मात्र दिवंक साद आनी त्या देखून ह्या पिडेस्तां खातीर आमी मागया सोम्या जेजू आयचे दिसा चोर पिडेस्तांक आमी तुका भेटोवन दिता संवसारार ह्या कश्टान वळवळच्या आस्पत्रेनी आसल्या घरांनी आसल्या विविध रितींनी कश्टांच्या वकात घेवंक तांक नतल्ल्या ह्या दुर्बळकायेंत कपड्या पिडेन कश्टांच्या सोम्या जेजू असल्या पिडेस्तांक आमी तुका भेटोवन दिता सोम्या एकल्या पिडेस्तां थंय कालवारीच्या दोंगरार तुवें सोंसले कश्ट आमकां पळोवंक मेळटात सोम्या तांचे वळवळे तांची दुकान तांची बेजाराय तांची एकसुरपण तांचे कश्ट आमी तुका भेटोवन दिता निरंतरी ते कश्ट बघून आसा सोम्या कुडीन आनी मानसीक रितीनी कश्टांचेर एका भाव भयणी सोम्या तुका भेटून दिता सोम्या तुजी कृपा तांचेर वत 2000 वर्सां तुवें कितल्या जाणां गूण केल्ली तशें सोम्या ह्या पिडेस्तांक आपोड सोम्या ताका गूण कर बरें कर तांची पिडा सोंसून ताका बळ दी आनी कोण कश्टांत आसा ताका म्या ताका आदार दी म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका मागीर आमी ह्या घडये सबार त्या सामान सर मागोवंक आयला ह्या त्या सामान तुमची त्या सामान मेळया भाव भयणीनो भावार्थान मागा सगळ्या पवित्र सभे खातीर तुमी मागता ह्या घडये तुमचेर एकल्याची त्या सामान जेजूच्या पांयां तडेन दवरा स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकांय सगळ्यांक आपडतलो एकल्या ह्या ताच्या कश्टांनी स्वामी पावता एक चली सोम्या एक इश्टगतीन सांपडल्या आनी त्या इश्टगतींतली तिणें भायर येवच्या खातीर कित्याक ती इश्टगतीच्या फुडाराक मारेकार धांवन आसा तिणें बऱ्या तरान भायर येवन बरो फुडार मिसून काडून तिका फावो कर म्हूण तिची वडिलां मागता सोम्या तिजी कागोद कर एक भाव विजीट विसाचेर दुबाय गेला आनी थंयसर बरें काम मेळो मागता सोम्या तुजी कृपा तेजेर घाल बरें काम मेळा शंकर त्या गांवांना भयणी तांकां एक बरें काम मेळो मागता त्या गाय भयणीक एक बरें भविश्य दी सोम्या मुंबई से एक परिवार अपना एक स्वंत घर खरीदने के लिए शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं आज प्रभु उनकी कृपा करे और ये अपना ही एक घर बनाने के लिए उनको शक्ति दे और एक बेटी को एक नौकरी मिलने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनकी प्रार्थना सुन लो और उनको एक काम मिलने के लिए कृपा करो कुलशेकर कुटाम तंचे घराचे लायसन्स मेगी मेळोंक आनी उदकाचें कनेक्शन मेळोंक मागता सोम्या ताजी कागद कर वन्ना व्हरतावन एक भयण आपणाक एक बरें काम मेळोंक आनी आपणें मिसळून केल्ल्या चल्यान आपणा लागीं लग्न जावंक ती मागून आसा सोम्या तिजी कागद कर आनी तिका फावो कर मंगळूर एक वलेन्शा एक प्रायवण जोड्याक सोम्या बरी भलायकी म्हणून भुरग्यांनी आर्थीक आदार दिवंक आनी एक बरी कामाची स्त्री तांकां पावूं जावंक मेळोंक मागतात सोम्या तांची कागद कर बदपेतांव सारेश आनी जास्मीन तांच्या एकादरी जिवितांत ते भुरग्याच्या धन्या पासून निरंतर सोम्यार एक आराधना वेळा मागून आसात सोम्या तांची कागद कर निर्मार्ग एकादरी जोडे सोम्या
त्या आराधनात मागून त्यांनी विनंती केली आणि 2 म्हयन्यान ते विनंती केल्या उपरांत भुरग्याचे देणे तांकां फावो केलें सोम्या आज तुका अर्गां दिता सोम्या अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू तांकां ताका एक भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या खातीर आनी एक कुटाम सोम्या तांणी आशिल्लें स्वंत घर करूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता सोम्या अर्गां आनी ओगळाप तुका एक बहिणीन ताळ्यान गिळटना कितें शिरकल्ले बरें जाता बऱ्या रितीन डायग्नोज जावन कितेंय सांपाय नासतना ते बरें आपयतना अशें राखोवंक मागता सोम्या तेजी काकोद कर एक भाव मोगरनाथ परगीचो सिरील म्हणलो भाव हार्टान 3 ब्लॉक्स आसात आजूच ऑपरेशन जालें हें सक्सेस जावन बरी भलायकी म्हणून मागता सोम्या तेजी काकोद कर बोंदेल एक भयण तिची भलायकी बरी जावंक आनी मेंटल टेन्शनांतले भायर येवंक मागता सोम्या तिका ही सुटका फावो कर तिका मतीक समाधान दी बस रोडतावन एक कुटाम तांच्या दुनियान तांकां घर सोडून दिवंक सांगला आनी तें घर सोम्या हे तांणी मन बदलून ह्या घरान तोडून तांचें स्वंत घर जाता आमचेर रावूंक दिवच्या खातीर मागता सोम्या ताची काकोद कर एक भाव आपल्या जाग्याचे डॉक्युमेंट्स बेगीन मेळोवन आपलें स्वंत घर काणगेतल्यांच्या नांवार बेगीनच रजिस्ट्रेशन जावंक मागता सोम्या तें तांचे मागणें फळादी कर एक भयण आपल्या मुखल्या म्हयन्यांत MBA करस्पॉन्डन्स कोर्स करून आपली परीक्षा बरयता सोम्या काम करतना शिकोवंक मस्त कश्ट जाता तरी प्रयत्न करनासा देखून हे प्रयत्न फळादीक जावन बऱ्या तरेन पास जावंक आनी तिका हेअर फॉल समस्या आसा तिचे केस चडटात हे सगळे हेअर फॉल रावन बरे आदले केस फाटी मेळोवंक मागता सोम्या एक भयण बायला गांवांत हे बरें काम मेळच्या खातीर तुजे लागीं मागता सोम्या तिजी काकोद कर सोम्या एक भाव मेलवीन म्हणून एक भाव सोम्या ताच्या भावाक बरी सैरेक मेळोवंक मागता ह्या भावाची विनंती स्विकार केली बरी सैरेक मेळ्ळें शेंकर एक भयण आपलें काम करचे कडेन ताच्या मनशांत ताच्याच मनशांत मस्त एक भाव आपलें काम करचे कडेन ताच्या मनशांत मस्त टेन्शन भोगून आसा सोम्या ताका ताणें बऱ्या तरेन टेन्शन तें सुटोवन बऱ्या तरेन काम करून जावच्याक मागता सोम्या ताजी काकोद कर एक भयण आपल्या प्राय वयता मस्त विपरीत मेंटल टेन्शनाक बरी जाल्या स्वता वयतावन ह्या टेन्शनांतल्यान तिका सुटका मेळो आनी तिचें दिसभर काम करून जावच्या खातीर मागता सोम्या तिजी काकोद कर एक भयण कॅनडांत तिच्या एक बरें काम मेळचे खातीर मागता सोम्या एक बरें काम तिका मेळ्ळें शेंकर एकल्यान आपणें हेरान दिल्लें रीण फाटीं मेळोवंक आनी वेल्ल्यांनी बऱ्या मनान ते फाटीं दिव मोन करूंक आनी तेजें रीण फारीक करूंक तांक दवचे पासून मागता सोम्या हे शरीर आद आमी भेटोवन दिता सोम्याचे सोमे आज ह्या आराधनाक आनी अदी एक आराधना खूब मोग आमच्या बऱ्या मनाच्या दानीक फुलां दान दिल्या दानीक संगीत आनी व्हिडिओग्राफी केल्या भावांक आनी संगीत भयणीक आनी ऑल्टर डेकोरेशन केल्या दर मुंबयनीक आनी सोमी हांगासर ह्या आराधना कुमो करच्या सेवा तुमच्या एकल्याचेर सोम्या तुजो आशिर्वाद घाल आज आमचे ते सोम्या तुजे मुखार आमी दवरल्या सोम्या ह्या चक्कड आमची मागणी स्वीकार करणे आमचे आशीर्वाद घाल दिंबेर पडया हात उबारया आमी देवाची स्तुती करया देवाची कुम्याची कृपा वाडोवन दी पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर वाडोवन दी हर एक इरादे हांगासर दवरल्यात ह्या पवित्र आत्म्याचे सत्यान ते फळादी जावं दीत म्हण आमी मागया सक्कड हात उबारून देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 touch and heal Jesus. Let your power come in the holy blood. Jesus, heal every one of our wounds and the pains and sorrow. Jesus, your power come and heal us. Jesus, Jesus. I trust to believe you. सक्कड आमी सोम्याचो आशीर्वाद मागया
येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत गावया सोम्याची पवित्र सकत ह्या आशिर्वादाच्या रुपार आमचे ती आतां वाडून दी हो आशिर्वाद सगळ्यांक हांगातावन रोमांत असल्या प्रतिनिधी पर्यंत हो हांगा आशिर्वाद सोम्याचो वाडून दी म्हण आतां मागया येद्या व्हडा सक्रामेंतो सास्तान मान करूया उरियाच्या रूपा बदला नवरीती आदर्या सर्वेच्या सत्विश्वा बाबाचे बदिया जशी बापा तशीच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सासना सासना एका साल्यानं सीता तुका गणाच्या स्पिता समास मी वाटा प्रार्थूया हे देवा विची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तू आमकां सोडला तुझ्या सोडवणीचो फळसदान आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतना रात करताय ससनाच्या ससनाक आमेन